El clima extremo manifestado en la extensa ola de frío en gran parte del país tomó desprevenidos a cientos de migrantes transportados en autobús desde la frontera a sitios como Denver, Colorado. Denver está haciendo mucho frío, demasiado. Tengo como 3 chaquetas, 4 camisas. Para Alex, un venezolano de 21 años, llegar a Denver ha sido un shock para todos sus sentidos, especialmente tras un largo y difícil viaje desde Sudamérica. Pasé por la selva días completos sin comer, sin ropa, sin poder ducharme, sin poder dormir bien, dormía en las calles. Es muy difícil, pero la meta de hoy en día es poder trabajar, poder superarme, poder progresar. Alex es uno de más de 2.300 inmigrantes trasladados a Denver desde principios de diciembre. El alcalde de la ciudad decretó el estado de emergencia por su llegada repentina y por las condiciones climáticas extremas en las que se han registrado temperaturas de 25 grados bajo cero. Estamos viendo 2 crisis conjuntas y tratando de prepararnos lo mejor posible. Según la portavoz Leslie León, la ciudad de Denver ha gastado más de $2 millones para atender a los migrantes, la mayoría venezolanos, abriendo refugios temporales como este. Organizaciones sin fines de lucro y voluntarios también están ayudando, recolectando donativos para cubrir las necesidades básicas de los migrantes recién llegados. Que las personas atendieron el llamado sin nosotros pedirlo casi, simplemente conmovió nuestros corazones y superó nuestras expectativas. Las autoridades señalan ni la ciudad ni las organizaciones dan abasto para atender el creciente flujo de migrantes a Denver y que se necesita asistencia federal para ayudarlos. The suspect in the machete attack on 3 NYPD officers near Times Square on New Year's Eve may already have been on the FBI's radar. Sources say FBI agents interviewed 19-year-old Trevor Bickford in mid-December after family members grew concerned about his plans to travel to Afghanistan to join the Taliban. He was placed on a terror watch list just weeks before allegedly carrying out the attack. Bickford was arrested for attempted murder and assault of police officers after he was shot and wounded following the machete attack. He remains in custody under police guard at Bellevue Hospital in New York. The attack happened less than 2 hours before the ball drop outside a security checkpoint near Times Square, where thousands of people were gathered to ring in the new year. New York City Mayor Eric Adams praised officers for controlling the scene, which allowed the festivities to continue. They maintained the scene. They got the scene immediately under control of those responding officers. Then, after securing assistance for their fellow officer and subduing the person involved, the officers responded back to the locations because we still had a city we had to protect. All 3 officers were hospitalized, including one with a fractured skull, but all were released the next day. I have loss of words right now, so I hope that they'll be okay. Vou provar que potrei de auto Tesla branco que cai fora de altura de 16 metros na Califórnia. E 4 pessoas andando em auto a sobreviver. Anta conheci como família Patel de Pasadena, mama, tata e 2 muchas. De 4 anos e outro de 7 anos. Vizinha da família está assombrada pela notícia que tata Dharmesh Patel, de 42 anos de idade, ha sido arrestado para suspeitoso de que amar a sua família como também de abuso de mucha. Well, they moved in about 5 years ago, and they're the sweetest couple, and they have the greatest 2 little kids, a daughter and a son. Dharmesh Patel está doctor na Holy Cross Medical Center. Autoridade não ha informado que 2 muchas milagrosamente não há nenhuma herida ou golpe. Además, também ha informado que Dharmesh ha sido arrestado, informando que a causa do incidente está mostra de algo intencional. I'm stunned by it because you just don't really think about what could happen on a day-to-day basis with neighbors and family and friends. And this is, shocking. And I just hope my heart goes out to the family. And I know everybody on this block will come out and support everybody in the Patel family to get through this and try and do the best we can to ask for anything, we'll give it. Para Noticia, me da Fabiola Hernández.